Ya ko nga nale bro rana jalo je. A video chirgri. Tamere lagi. E jaga na nyalen ini mereka kaca ka kan deportation yung platform in Republican yung president na kaya Donald Trump yung mayad mini na kaman ngayon ay pagchainan yilo chanore yung metal ay ko yung ganaan karong nga nalabro matar maja pwede po ito kaya malilay ko ngan kamililay ko yung malilay kayo mo karong mereka kachakagi merayawa siya yung role nga nailong ko yung ganaan churong ajo chubuku pachet don't worry pokonet peri jana ot konet peri ila agar read the article ko yung pagmelele yar read yung lawyer ke kajrumaja chepper ilo platform in anti-deportation yar lawyer ke army rin ray kanna nangaki anti-deportation in illegal immigrant gain ay kainin ng army in India Chinese yung mga Mexican Salvadorim tsaka ni marriage per kajrumaja chep apply ngan meni melele ke me ko mo jorong an ren ray kanna nangaki ilo Facebook kumpa choje na role may expire page po to Open roll no matter what your passport is expired. Imay 94 ramen and chago. Patap, imini na urak po ko na update yung kakaili. Ngan charbalo ko. Air lagot nga ko na kaptokam real legend. Yo may lang ijuye. Jay ko up to date. Minigay na wajam. Chicken job. Ay ko para up to date. Pwede pero rama detal. Ilo yon Amerikain. Akjagay ni may reject chicken. Igijian kono yo an America nai government an Majal Island e urchon agreement igijian pre-association of combat igijian government yo an Majal yim government an America kanchongan tamijo yim choran ko ragar kamane taujin yo ko rano dalak ko che perilo island kay na army rin medyo perilo yon Amerika kan echewe chalagun kan ilmu aki kanan pakai ngarakar kacaka kilo Facebook kumpang echalak am passport aka expire passport amakal eja wa 94 am kono roar ne tibote kopan tibot rane kali karo to kon kakal passport am angya lost passport am eno chor maja Eko kanta ke obijin kaman page poda milo Republic of the Marshall Island. Ang ara chal kaman 94 ano yung bakon. Talangan online yung purchase aga tigot wayawin po yung maraming wurchola. Raban karol John Rumayal no matter what. Imi kanan kali karake ngan rukunono rodom jig merat kanani marto hartakan deportation in me tojakan pugchikan ilo January ngayon chijat project ni na regal Donald Trump ken lukun konono mo lagay yung karong aram ni renum chapat ang alabing pa or ni karol kay perapan ken jo yung pokotok jet nan ko ramol kanagay nanagay na me jet tulima ki ramarong pokotok elang moira ka ay marong pokotok elang kain menoko rechawa manangan chuan aramit kemi me jo chon renu reporter aga chon rodele ma aga chon me je yala bijo konan elang renangan me jo ro ilo community ko elang arme ro me chama man menono kai konorong lak cherry nanangin ramarong kaman meninair nangan mit yum karu me ur kai emo cho ngai je poto ket melele ko ngan public aga ngan worldwide jenlukun make sure what we're saying is true Pwede ka na ba lukun stay di kaya chala John Rumaja rana roll may nga expire page po to kaya yung may nga eja ko ay 94 kaya patawa ay kujo pa yan up to date menyo reo yung kanan rajang olive Rumaja marriage pello yon mainland I'm talking about Hawaii imidyo ko dam change marriage per human pain United States of America menyo reo yung ay kujo project im kakaile legend gainan pen warjon legend name or iju real ID kono yaw jum ko limpa the real ID
Nga ko perilo Arkansas ko na yung mga Arkansas Real ID. Hawaii Real ID. State ko peri payaran state ba Real ID or Real Driver License. Identification card. Menyo rin kinagayilo na yung mga langan may and then last. Alang kayo manaw yung langan. Mga jaga may ngayon yung mga kalamang lang yan nilo 2025 and then yan o electata. ID in and then kamanabaran lang scan ralo 11 information ko. Ranay belan, pijin passport yan pijin I-9 yan pijin nganam travel. Ngayon talagang marong warang passport marong na lang I-94 ngan kakaya yon. Amerika akin ang ko ID yan real ID yan kopan travel no matter what. Ang ikityan man na may pa ngay expire passport na hilo passport mga dyan lo yon Amerika kanet tipo to ngan mga rapan kali karabo chenja po to chet melele ko me rakami jag yung robot nganarami jag chugu perege na rumah jal lo yon Amerika rapan karol ke rin chirong to ko ke pampachen kakale yung map to te di ngay jako I-94 ram rin ma kon tukot po elen kele ke rumah jal ilo lukun mall platform in Jedberge, we feel like we are being treated like citizens, kind of like not citizens but like residents here. And all that nagara rukuno na hari jan MPGO me echara balilo Washington DC nimba ilo kar council ilo Ohio me agalo kanono kani kitchen rumaja roilo salay na medyo mamba ene katalago region ngan mero wen kamelagi kay rumaja ta lukun ewi chikijagin air kamelagi kajilo yon Amerika kajaga jelo ko nencho imeno ta ba kan tami jugo im chorra ne ko ragar kamane tauji niyo ko ramo tala merat chulak chijuno ngul jimyo nuclear weapon yilo yon ailong war imragar jam marun kalay chongan chorra ne tugum kine rapan kalay ki kanan loja to yarim yon pere ko arim pugumna ko ar chorren immeja to ar engin uninar narungan terjun raini ange bajene tubot cawan tubot echala jor remaja rene tubot ijel lagi not remaja ro rene tubot ngai ko jan ko ngai ora penal felony record aracha bayarong kot ngai aracha talim chua mangan choran ko rek Manilo ko dum rene chipo ka rene tubot ka chala kajir ko jai go by the rules and by the law federal law in government law state law yang mo leo jananin ya ko yang ano lebro maya ko jai ko bar meralak cirik puro siabi kemgem siabi ne bada ko bantu bot ngai chalak cuan menen ko kamane yo ber jella no ngai expire pay po tang chawai nai di wa me wa men nai siabi ne bada ko bantu bot homeland security ene pa odum pa kagaile pay po tana yung ngai lang am realize ko alok kay lang am realize yung lagamat tukol tulen mo lang ang I-94 menagay no leo jiya ko yung ano ulit Chesto Pa boy I'm always here to bring the good news real word not the negative way but the positive way. God bless you and your family and live the dream because here in the United States of America is the world of dream. Go get it, go do it, go get the future and make your family blessed. Stay positive, stay good drives, and give the good enthusiasm. Yes, sir.